السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلال الله بن إن شاء الله وإما الله كان استوينا كاتشيرام هراتي كوادي. السلام عليكم عثمان. السلام عليكم. السلام عليكم. Andel tishino lamige. Kujane kajela ka te phiro jite java. Osman, السلام عليكم. Kako je brate, šta je? وعليكم السلام. Salinenge. Сикам иншалла каделина, почминати делина рица. Тавено плаля. Иншалла, иншалла. Штелав само му карикатурите чава джаркате, те на чучо манга квася до тин жумарица вие. Окей. عليكم السلام. فايك توكي هم سايب حالينجي سوكا هولين إن شاء الله أولافين ويمالاخا. سوات شيري من قد يسليكا بالله ميدانا جناف خير إن شاء الله. كوتر يا تشيلو ديانا جناف. Abdullah lesi da valante biçalar dari kahulo kokori. Тик бичале путиша се харинджам, харица каснинджам. Пока и таракаве. Сами таракаве иншалла. Харица проблема кава TikTok чава. Дола ту манушенкола само тук пен и сито до текола дола касманге на штераке. Хайр иншалла само. Evo da tu Islam haliti. Ok. Inshallah kana podavo pari. Ok, pošmite tapkine tu da bečavarica, dok veleno praljate na kovate na dva sapkanupe. A šta te čerav samo zajedno se naštika kojima košero izgleda. A? Па че тут баро, цидеман котро баро. Da, zajedno to. Birina obostani na štita pina. A male baro, le normalno. Ja tu ja me, sarbete čerav isto to? Ake kate. Evo ga. Aka našajte tapkine. Misi navči šajte tapkine. Hajte ponovina Ebhalinge sad, janen pradalen se pošmiđam te čerakava projekat, Allah subhanahu te mukho rahmeti opi sar jende so kovenamenca. Inshallah ka mukholo dva blagodat opi amenite siklevo dini. Pošmiđam taro i baza najobično, znači taro tahareti, tari čistoća. Pa inshallah te manga Allah subhanahu ka resahem, kokuva so
Сука мангол ов иншалла. Аднани наштивило. Су се наштивило Аднани? А која ква БМВ на џанав субханалла. Салам алейкум. Алейкум селам. Абдулла надикхав Абдулла е само. Екрем, селам алейкум, кавели упре Екрем. Ти черам гек дерси. Алейкум селам офрал. Екрем те черек дерси, кавели упре. Беки ме селам алейкум и тебе, брате. Поделите у има Аллаха. Лавен кон нова лаесу иншаллах. Салам алейкум. Алейкум селам рахметуллах. Сариян ахи. Алхамдулилlah, кана само сареслум. Пенавке мора рица зиаретите чере чавадлу. Мора те джате посетинен парицо пхала кола. Арати юма рица моранжум те жав ел джанена дватано којека сарте пенав Аллах спантара мангола дори инсане кола джалте посетину еке прале джане сиси хадиси пенова Аллах спантара бичазе ке мелеко акава нашал дилагана. Те дикол ек пралсу путинджапе кој ек прал те дикол те посетиноле па пено од два мелеко джелоре се колико е манушесо ем пенола кај по джинджан. Пено те зиаретино еке прале. А пено дисекте да ек дуњалучко корист рестали нисао то корист. Пено на нисао само ради Аллах. Pa peno mejumo meleko ko bichal Аллах каза оџето браде нафту да тут Аллах манго сарту со манга каре праре. А кате дикада а менге обавеза свако несе те жате посетина ко ти родбина па ко праля ко мала саџар. Tu izgleda kokori tu tvrdea bešava. Na, bе, neko фрдијама. Како каврдото бе. Тоџана, бе, мета, реку ти чу, фрдијама, бри. Не, чашкинџанша е. На бешарати. На, бе, че ништо не чезам. Ама котар манго дија слика пала мила жанава кана, соса дија. А джа мемела се хинетите ративки. Италија. А сарте ми нава. Джа теле кај си ефети. Хајде свако по ек пут, иншала, козом че нијама га те улавено лайф, те шајте чедем по прале, иншала, те подучи намен. Каја чилам бе, са ви страница чилам. И страница... Индудуито страница ја. Индудуито? Индудуито. Че? А ја о коментарија да ти. Ме мислам ка поновинала дизи, али нема веза. А морате повиновино парицата ви кен, неко на кова, на жанока чире, неко прво поти хујлол. Ем биолашка само те на кото брал. Козом дикава кова хадиси сиде, трин хадиси ако е. Ја. Јесте. Прво цитати, дуито цитати, хем ко муслимови цитати. Ме би поновинавао хадизи, ем би џава теле, онда не би читинаваа кавао преносац извор хадиза, преносац хадиза, него би џава теле коп. Ја, иша. Ме би пенавте почмина сата и почеток. Па фино ми овела. А дека увек од два почеток е стирано пеки ко почеток субханалла. Увек неко морате подочина повода. Ја ме намерно почијам из почетка. Козом те джа ангал адавока мора парем тиране пепалал хем те джа ангал. Со се Аллах спантара на усавршин джа еке мануша и вера, него мануша со кавен, царе те подучинем. Теламо вентилатор чавален баротато, валла. Некадо мануш би стрела од вас Џанџана помини на чело до рестар лафи, хем би стрела, па кеда поновинија, кеда не се бути поновини, пе можда пене аква Џанџума леч, на пеломајки годија, леч ке на хамдулио праля посетиема. Хем одре се валянте поновини пите, како те поновин подини?
Джане се Салам интересантно, алейкум. Абдула. Салам. Se tinjalma koye ka hadisi kova penola je kasabja kana da shunjata Omeri radijallahu anhu hadisi em prenosini i Omeri dikola le penola ako vačerea da me vačeržumu tak tačno. So se tano poverljivo, ama obisterja da mo to jalese e akva penol shunjum sarmete penav shunjum tar Abdullah shunja tar Osmani te penol mandar shunjen, ali ako vačeren tumen onda je istiната ни. Je istina, se poverljivo hina savja. Ama subhanallah dike o manušajte bistrol. Tušajte podučine ke insane jeguti. Hemo tu kokorite bistere pa dova insani posente posetino tu. Надзанава ке дали пенили прал пучела шайли те керена кава дерси те чолто менге сар Шај. Со сакава мешајте черао два кои например два со чероло лайв. Джалатано ани регистрација ачола трианда диве. И почем ту шајте цидео два видео и после шајте черен саре до. Ама иншалла качерав да ква со се варанам гакалем качака дика иси амен пенџара само екстрана сар TikTok, ама иси доста ја платформе са например о кова o Telegram. O Telegram si de baro archivi do archivi sa te pena bro. Sar peno pebe te spasine disto. O da te si dosta tank вашајте му ќе а кавако то TikTok та не тикне видео. Hem шајте стимина на пример вечера е ко деш видео на пример е ко одја ко ти чисточа чела и посебно јела каја кава баш улавопеда кава предавање субханаллах. Тари чисточе сире деш удуи хадисија. Па посем пошмини о намазиме, мисинав че ја воло намазина, одма пали вест. Мисинав че ја воло Ја. Мисинав. Посем а вола о поглаве тами сади са вола од вас обадана менге баш. Валај, ако се гледама кава јоснова месери, onda шукарама рибути тири наменки основа. Ја дикена кокори тумен козом авдие и си тумен лайфја, хем фитне, Allah те аракамен субханаллах. Али амен пробинаја максимално те труди намен, тири намен ки основа, ја доле се баш почмијам е абдесеја, па е намазеја, сар глела пе абдези, сар кланини пе абде, о намази, хем са джахардали, па о пост кавол, па саре дое. Andrej, ja okej, sar su penđana kanal posko, i si sane save кола со увек каварана али Алейкум салам. Хемте усавршина песа, хајде капена со сиклила модиниса, увек и сиџико со варанте примини. Увек варан, неко, амен на човаја стално, субханаллах. Амен морате на ка. Те проминарица, те джамге, те авенија вер, пола ја вер морате подучинемпе, али дека со се пенена, морате трудинепе, ано максимално, туте си кавете чаведи што, па овде шоки пракса, па сад до ковчера од два ибадети, ем туке джала и гдео до рестар сам награда. Па опет чаве, е маđare никад на чола и награда, са раке, например, Асабија, кола нонстоп, Ебу Хурейре, ОНС, Ибн Месуд, субханаллах, увек сад док помине оленге, джал оленге да награда. Алхамдулилlah ваестар, ако е тано благода, кога ачола паритуте, акала со писинџе книги, ајде кала кава утори само 526 саве беше кана најанав мате ваче лупина без везе. Кечерџа и која значи джере 900 години. 900 години джере англал лесе хадисија четирем значи од вас опреносинџа. Па квајтано баро благодат. Субханаллах. Суднига дана иншалла каџал. Пало то мерива со качол анаќа дуња. Ајде со пенамен садака туџарие. Одоја садака туџарие да исто и сила и сам чи е крај, е бунар, на траини увек. Алейкум селам ерсам. Али аке е дело кога черели ради Аллаха, а чола паритуте, па користинова пе инсани кога нина деа пе годики ресте. Оке, например, дали би ту замисине, кед би оваа мен арапија со каџал ки е нација кога шај на јамени познате пре 1000 година субханаллах. Со каре сод ки да е нација. Валај, на не побари наградата Романуш, ще се кави ов печ хавеја пе унуко сар лапе абдези.
те си кавили намази стар кланинипе, те си кавили сура Ал-Фатиха, кобор пути ко свако рекјати читинипи сура Ал-Фатиха, со се доваа се вапите леле јек непознато мануш, ке шајте лелату. А одва ковол то конто ко садок одвач хаворо, хем предаиња вереси кави, тучу увек се вапија джала, хем ништа нако умањинипе. Увек тука на кидуња ка джакото господари, а пана ко ти книга пиши напе се вапја. А сојо се бепи само со си каджанле од ова абдези, од ова намази, со си каджанле и сура Ал-Фатиха, со си каджанле таро ислами дисо, од вајтано сада като джарие. Хемо долесе да хамдулиле, амен труди најамен, те пренеси на нешто. Можда таро саакава неко карил јек само. Хем качвелки пракса, па иншалла коламен корист. Хемо од овако еле корист, ајм амен. Абдула, ту, ајде кван туа наштите черава ква мабетери османе, на пример, на неја кала праля пристевачко, шајте му тоа и хинеа мен да не саве пуре, кото джанди ба шај најнене ништа. Ништа најнене таро джанди ба. Ама оке черене и не по намази он. Машкар одла 10.000 козомија да те, и не тактук те бининенен ко штар панжнаја. На хејдуња он. Али на кешај пред 40-50 година, а споминена Пеленганава, пазим. Споминена Пеленганава. Ко шукар, ако вама гнете пена, а само шукар дело черджа. Ниса шукар дело на черджа, субханаллах. Него ради Аллаха чера екбути, о намази, сој си повредно таро намази, он шај валлај ме манге, вачерава ме никад лендар на шунджум, јека насихатите денаме наприме исламско, нали? Никад на шунджум. Али деко Аллах спантара од ова дело кога черджеле ради Аллаха шај обна джанджа, али хине искрено од ова, спомини педан данас. Значи, со се пенува по асабијата на звезде која не угину, о звезде која не губи сјај. Со се преносинџе, субханаллах и вјера, царсова ранки аменде, хамдулилlah есте, кај рестетане, ен кај каресем, а со се туте на старе јек дело до ресте, субханаллах. Тако е. Веќе јек опасни бути, бутани опасни, ме би Уловен пенала падале, уловен по јек пути со јамагате, уловен свако некулај. Пари будена посинса. Јек опасни бути, а на довато джанди па харица сој ситу, са мено романа намен баро джанди па, а мен скоро ништа на джана. Шај тавеко степен, те дивинепе кокоритуа. Па те черетке не саве рекламе кола на личинена туке те черене, пази. Allah te rakem, inšala, jelo. Алейкум селам, танерно пал. Јела ташно, а не те буша, кокориту, те вазде, те дивинепе туа, па те пропастинете буша кокориту. Например ради, мена јун субханаллах, никојем ништа. Те наманге ек тан, Боже ме черава ек худба, ек дисо, ек ова, черава да ек снимако, ти улепшинаварица два мло. Или, например, турава паношеја не саве финта, начаче. Окоја те чамаге напре турбани, со сара суицидена кала амаре, сара ани која, ани Србија, жано кала суицидена. Алейкум салам. Алла имам ја, сарви чинен пепе амен дадла мануша? O muftije, kana. Na primjer, dva muftija, siklido škola, nali. Hem, te čop sa dva turbani, ovaran teresoko dva stepen. I ako na tu čijatke od dva turbani, slikineja, tu imo toja, tu sam či nešto ne valja s tobom, tu mange nešto te vas depem, publikira od dva čijako javnost. Allah te rakem inu gole sarafi. Ako vajte od vas, ovaran te pazi napred. Кава е Хал Джемаили Авдија, пишија бушужо коментари. Пенела, бут важно англо девелте ове праведно. Тачно. Дорила од вас ојан? Тачно, тоа е праведно, тоа е искрено кога од вас ојан. А на те претвори не туко нека ставе ресте, а ту на јан од ова. Машала. Од овако јан од ова, со сите му тоа нешто будери, на јанту. Или па неко, ајде, мате вачерани каса да. Мате... На немари бути, на немаро, на куджамо долесе. Колаев. Осман капочмин иншала. Дали? Иншала, качитина прво о хадиси, те джанан которсава хадиси и чера лафи, па иншала каджа од мако тачке се рати чежам, которо преноси здава чежам, которо хадиси арица чежам коментари. Качитина
Bismillah, prenosi se od Nuaima el-Muđmira, a on od Ebu Hureyre radijallahu an, da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: doista će moj narod na sudnjem danu biti prepoznatljiv po tragovima abdesta, pa ko od vas može da ustraji u tome, neka to čini. Mashallah. Ka prevedinarica Koromaneda prenosi pe kotoro Nuaim el-Muđmira, a ov kotoro Ebu Hureyre radijallahu anh, či o pekamberi sallallahu alejhi ve sellem vacrža: Çaçi pase monarodo kosudno dive kavol penjarutno maškaro javer, kao čerađar maškaro javer narodo, su se po kotaro tragja, kotaro abdesi sodila, pa ko šajte trajinja nudova te ljol abdesi, neka čerolo dova, znači nek ljol abdesi. Sad ću pinđam prvo tačkine i kotari poruka hadisesi penola. Pod umetom se ovdje misli na sledbenike Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to jest sve one koji mu se odazovu i slede ga, ko na njegu uputi i postupaju po njegovom riječima. Ko umeti to je pripadine e pekamberese sallallahu alejhi ve sellem umete se mislini pe, okola saso odazivinempe, e pekamberese sallallahu alejhi ve sellem hem sledinenali. Ковен ки леси упута хем ка поступинен премало дова сова чержахов. Поступaju по неговим речима. Значи, ако манге човек следбеник кој пекамбересо, тоа е салавеселем, е котро лесо умети, значи валяни то да завинепеле се, те слединеле, тоа ки леси упута хем те черео дова сова чержа. И дујто тачка пенола кава хадис потврđuje istinitost proživljenja na sudnjem danu i sve što će se tada dešavati poput obračunavanja i nagrađivanja. Ova hadisi potvrdini, či ako hadisi tano ispravno, hem so kao šta ko sudno dive, hem sa so kao oveno buča ko sudno dive, hem so kada obračun so kova судиме, дали кога наградиме ја казниме, кога ќе дожа. Трито тачка, из хадиса увиđamo vrijednost sledbenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, koji će na sudnjem danu biti prepoznatljivi po tragovima abdesta. Kod taro hadisije pekambere su sallallahu alejhi ve sellem penola o sledbenike okola su pratinene pekambere sallallahu alejhi ve sellem kao ven penđerutne maškaro javer narodu ko sudno dive. Premalo tragija kotoro abdesi solile. Šta to ovaj hadis zapravo ponajviše govori o vrijednosti abdesta, jer se spomenute nagrade obećavanju na sudnjem danu upravo za abdest. Ako va hadisi upravo vačeri penola kotoro vrednost abdeseso, hem vačeri kotori nagrada soj obećimi ko sudno dive a odvajtano o abdesi. Dijelovi tela koji se peru tokom abdesta svijetlit će na sudnjem danu lice, ruke i noge. Dakle, ovdje se pod tragovima abdesta na sudnjem danu misli na nur, svet. A kada delje so tova men kedla abdesi sara sopenope o muj, o vasta, o pre, odolaka oven ko sudno dive nuri kaj klol kotoro dva tana. Znači o pekamberi sa selem ka penđari pe umete kotoro nuri. Znači svetlo. Pojedini učenjaci na osnovu ovog hadisa smatrali da je abdest posebnost ovog umeta, dok su drugi kazali da je ova svjetlost od abdesta posebnost sledbenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ispravno je da ovi tragovi abdesta nisu od posebnosti Muhameda, sledbenika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a Allah najbolje zna. A kad te učenjaka dena či
саме следбенике на уметие Мухамеде саллаллаху алейхи ве селем каовен ли акала трагия. Док ја вер пенена онури, мислено пеко трагия ке пенавтано онури, значи джико пенена на каовен коле народоси не англедер, со се свако народо англедер течерол молитва, значи те молини пе Алаесе, окола со ине испрано, исто лене ина авдези, ама дали ине исто, дали на Алла најшкарджанола, пенола каовен оленда исто нури, док ја вер пенена на кава само пекамбере се саллаллаху алейхи ве селем, а пенена пали ко крајо Аллах најшкарджанола. Од вредности и награде абдеста јесте препознатливост на судњеме дану, као што ќе и џенецка украси код вјерника досезати до оног места до којeg се ја досезала вода приликом узимања абдеста. Каква би волаш карто објасни нехар, ако мојан? Котро вредност е наградако, абдестесто тано со кова пенџарутне. Пенола. Сусе, кеда Аллах авдези, амен тоа маре васта о мујо која хем, пенола, джоклја воло опани, джио до тека волту нури. Кај ресеа, безеа, джио до тека ресоло. Кај ресеа, па се чежам англедер. Ja, ali шужо Era ti čežam la fiem capuno vina pale, sa su pingiamo Ebu Hureyre koji aver citati, kutora kao hadisi penola či ovine, kao čera džar preterini, a vola čak ine u preći, skoro ki musija vola ine. Tamam. Lola ine buderi, avdezi, isto sa su pingiam, ko predao, to vola ine, skoro ki koči so penamen, ko kočija, skoro ko kočija vola ine. Осман, чер Ахмари само те мо прала кава Джемаир Абдула, чер Харица Сабри ве мо прал концентрин пе ано два сочитини. Му кодва кова кој тано джив доа, гана кона не джив до, него шуна од дерси Харица, то јесто предавање да би тела нешто поука му прал субханала. После мишала пало предавање чер коментарија. Значи, онури прво пенола као вол джио до тега, па аджар пенола хем као вен ко дженети, kao ven amen sare amen ukrasja. O Allah ka nagradine manushen prema losar sopenola ka teko avdezi, jikote reslato avdezi opani, ako to turi ran džija ka tesar sopenola Ebu Hureyre radijala, a vea džiko ke to je to vas, znači to je to vas kompletno, a vea džiju pre, penol kao voltu ukras džija ka te, džika alopani. Ađar значини им дже ко преда това вчера. Ако вам гол това вчера, акија тачка. Иншалла, амин, амин. Из претходно ви се да лепо веќи дел кога четинџам ли дали на? На, 8 пункт. 8. Из претходно се заклучuje да би било лиепо обухватити веќи дио тijela prilikom pranja obaveznih dijelova, međutim, to nije sunet, jer to nije činio Allahov poslanik, ispravno je da se do noga pere sa člankom, a ruka sa laktom. A kad tega penola, na akava su toja buderi, na nekotri praksa je pekamberi to dža po vas, na primjer, kao večera, džija koja kokalu pre. Sad pena mende arica po prah kada ono, znači džija katete stare to kokalu. Isto ko pro, kao večera džoki sjamen o kokalu ko pro, znači arica po buder, dok akava čežava samo o Ebu Hureyre samo, i sijem javer da asabija, su se penena džikaja volo pani, od tega na kavol nuri, kojek javer hadisi, Neyse mantık kodori, nama gafte včera. Inšallah, Abdullah nastavi. Ako spojini peka neš, ajte vačere se u problemi su. Na, kulak i javerko, ja nama gafte. Poškar te na včera. Ta čovak i knjiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pralalin ka nastavina me, inša Allah, taro je njato punkt. Riječi
Ко од вас може да устрае у томе, нека то чини. Су риечи Ебу Хурейра, а ква е важно теđанен, а не Аллаховog посланика, салаллаху алейхи ве селем, сом ангела кава пунктева чери. Значи, ов kokori pestar o Ebu Hureyre radijallahu an, lela abdezi hem gjeloj pa nija gjia ka te sose shumgjatar o pejkamberi sallallahu alaihi wasallam kote peja o ukrasja e gjenetesere ka dolene manushe sađi kod vatan ka eresleo pani. Hemovke shumgjao dova mangate pa na pobuter to vele normalno nagrada pa na pobari ukras to vele ko gjeneti hem gjeloj pa nija gjika vatan. Ali akalajtane o lafjatar o Ebu Hureyre a na netar o pejkamberi sallallahu alaihi wasallam. Бут важно ква те разликуина. Ама дека шукара кате варанта алувај бути јека саби ке вачери нешто, на вачери нешто без везе. Со се претходно пенола адиси каресон садок кај тоџано до тересола о светлост, о нур. Тамам. Али пало Кур'ани, хем пало сунети на немен доказ да одувачер џо пейгамбери са со пејаки и овтото тачка, а кавајтане Олафија Ебу Хурересе, а да лесе амен укажинаја, која да вадатане Олафија Олесере. Хем овро диапса џахар мангел дија награда, хамдулила. Ко мангелате черел, а џахар нека черел, али на не па на не хадизи да џарчер џо пейгамбери салаллаху алейхи ва салем. Ма како особа била учена и процинлива, она неминовно мора погрешити. Одешто пункти. Хадис се препоручуе узимање абдеса на лепши и најпотпуни начин. О Ебу Хурейра кате сватинџа кава да олеса кава шукар хема џар поступија. Kada uzimamo abdes, imamo na umu sljedeće, da se time odazovemo Allahovoj naredbi i ova svjetlost pomoći će nam da ustrajemo u ibadetu. Znači, okova manuškova lela abdezi, na lela abdezi samo džar bez veze, nego lela abdezi da bi ustrajini koji ibadeti to pokorne Allahese. Ашта сама катете шуна која тачка на Халилан Нуредин, мотоса и која тачка на Халилан Лашкан. Ако шајте на каджики джико крајо, па после кате... После ке ранапи иншалах ко објаснам. Ја. Наредби, Аллах, да. Значи, аквајтано по тачком 1, да смо свjesni да се на такав начин абдесио Аллахов посланик, салаллаху алейхи ва селем, te da ga slijedimo i u uzimanje abdesta. A kajajta ni bušu i tačka. Znači, te džana tova svesna, kad laja o abdezi, a džahar li lalja maro pejkamberi, sallallahu alaihi wa sallam, hema amen sledinaja ole, sar ovso lela, hema amen laja o abdezi, hema džahar približinaja men ko najbolji način, Allahese subhanahu wa ta'ala. Da očekujemo nagradu kod uzvišenog Allaha za uzimanje abdesta. Дикен, ака те бушушо пункта, ака те морате ја човав, јер о абдезитано услов да би авеа кој ек баро ибадети, то јесте намази, пости, со год течере о абдези анела туџука 2 пункт. Ама кокори о абдезитано ибадети ано песте, сосетано ибадети, јер ту родеа олесе награда. Са со пунлака те о Аллах ка наградина мен оделе абдезесе. Чим о Аллах не со се наградини одвајтано истовремено ибадети. A kad dodena pa nek tačke si Abdulaše ne objasniđan, so se tano avdezi ibadeti, a kad te penola so se kedljolo manuš avdezi. Svako kapka so perola kotaro manušece vasta. Avela, punkt. A, tu, okej, ajde. Avela. Allah te nagradim. Penela, ko očekujemo nagradu uzvišenog Allaha za čišćenje grijeha i njegovih spadanja našeg lica, kao što spadaju kapljice vode od abdesta, kao i da budemo svjesni da očekujemo ovu nagradu na sudnjeme danu, koja se spominje u ovom hadisu. Znači, o manuške dljela abdezi ispravno, sar premalo u Kur'ani, hemo suneti, pejgambereso sallallahu alejhi ve sellem,
валјаните очекувања од лесе награда кој лесоро господари. Аллах то простине да се греви, да се харамија, те пусте наградини лесоро лясе о абдези, хем сар перена пенела о капке тарото лице, а джахар перена хем о харамја да. Ка настави не чамкету? Ајде, пошмине И си пана кова, например, ке тоа мен, ке мен де амаромуј, хенола, ододлеја чистинеа со дихран јаченц. Ке чио панијано муј, од ова со вачерджан, ке чере, значи, товеа харамија ка вачераджа. Ке тоа те васта, товеа одола харами со черджан вастенца. Ке тоа те пре, товеа харамија, кај пирджан, ко са отанијане, па одолеа товеа харамија. Значи, о абдеси одоле се пенола петано и бадети со се чистинија мануше. Тачка колко това, не се читин Само те пана харица и си пана триншта тачка го. Читинаме 13 тачка пана. Пенела аџахар хадис таро пекамбир салселем камо туавту ме увезија кја тема. Пенела кај кеда објаснинџао пекамбир салселем. Шај покаснем кавал, шај нам морате вачера, вали ка вачера, вајде да о пекамбери ка пенџарамен ко судњо диве премало абдези, пана ка светинен о мануша сар нури ка светинен од латанас од хоџе со леле абдези, па пучлеле сар ковел од ва ја Расулаллах, сар ка светинен о мануша, сар тука препознаинеамен ко судњо диве. Пеја када би машкаро кале граста, обела јек парно јек грас кова исиле парне ко про парно исиле. Пенела хем ко лице лесоро парно. Дали би разликуинеле таракала вер кале бакре, пенла би разликуинеле. Аџар тумен пенла ковен. Аџар ка разликуинен тумен, кол тумен са парно, са кајле лено абдеси. Едно од имена судњега дана е и Јаумел Кијаме. Као Кијамет, ово име, дословно име значења дан стајања. Судни дан е назван као именом, jer će se toga dana stajati pred uzvišenog Allaha usred ustat će svjedoci nas svjedoče i toga dana uspravit će se potpuna pravda. Од ова диве, значи 13 тачка черла лафи, значи од ова диве кет ка вангу Аллах ка пенџарамен таро абдези, пенела хем вичини пе јаумел кијаме. Јаумел кијаме тано диве коте ка бешелпе, ка мирно, хем од ова диве ковол праведно, хем ка судини педа исто праведно. Хем свакова мануш кова леля абдези, премало Кур'ани, хем осунете пекамбересо салселем, овково доделеси иншала од ова диве наградимо. Хем ко очекуини награда. Така те исто што споино под вас учержан лафи да веж. Замисли на катеко кјамеско диве ковена са човена, еми група таро хасабе, то jest амен иншала хова да те обележиме субханаллах нуреа. Пази, нуреа обележиме. И сиди што пошка субханаллах. Субханаллах, дика дешу штарто тачка пенела хадис потврđuje украсе становницима дженнета, па макар они били и мушкарци, со значења кате на ускратини о правој џувлјакорода. Хеми џувли ковела од која год леля абдези ковела исто од вас со сило муж, исто награда. Овај хадис е појашњење да би узвишени Аллах понекада показал своме веровернику салаллаху алейхи ве селем нешто од онога што ќе се десити у будуćnosti и на другоме свету. Ака те веќе маша Аллах пенела акава хадезитано хем појашњење таро амаро господари таро Аллах со некад си кави да е пекамбересе салселем дисаве бучасо каде синемпе у будуće време. Значи у будуćност каде синемпе е пекамбересе салселем. Хулет дозволено е Аллахов посланика салселем узети за присног пријателја. Акава би шукарто објаснине ту. Со се Бухурер ради Аллаху ан пенела шунџум таро му амал, таро му шукар амал шунџум о хадиси.
Халовеа. Ой Бухаре Присна љубов. на пенола шунџум таро Ресул алейхиссалам него пенола шунџум таро Муамал, мо присни пријател, а о Ресул алейхиссалам не рече присни пријател. Халовеа. Катега и си дишта со амен да е пути на бешлам јеке мануше. А мангалева лај те пене бешлам леја пинда берш. Например, да е мануш, свако амен манга да е мануше. Например, какво ако ислам, например, ако автори котри книга, акија книгата на Хајродин Ахметовиќ. Валај туке шунеале се предавање дикеа, мангео доле манушја никад леја на бешлам. Валај за мангео доле мануше сосе, са шукар делјава черола, вачерит кекова, хенту, мангеа доле мануше. А нарочито ако ао пекамбери са селем сикавито дини, сикавито одрумо е дженетесо, сикавито сакала буча, сарте на манге е коле. Е пекамбери са. Ја тачка Настави на комен се сима нешто те писина. Настави на комен. Замисли на ќе тачка, а кана ту читинџано адиси, имена пенава шунџум тала Абдуллах кога адиси, него пенава шунџум таро мушукара мал. Шунџум таро мушукара мал, значи ака те дивини по Ебу Хурейра радијаллаху ан е Ресул алейхиссалам со инетано присни пријател. Почитаме Павлони посто Абдуллах Силекова, пенало хулет, присна љубав, највеќе е вид љубави кој има 10, како спомиње Ибн Каим рахметуллахи теаля у своме делу Ревдатул Мухибин. Ова присна љубав према Аллаховом посланику саллаллаху алейхи ва селем произлази из љубави према узвишеном Аллаху, кој е изнад сваке љубави, jer da ga uzvišeni Allah nije počastio poslanicom, bio bi običan čovjek iz plemena Benu Hašim. Stoga veliku grešku čine oni koji izdužu ljubav prema vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem iznad ljubavi prema uzvišenom Allahu. A kad tega znači dik Alica jeste. a kja ljubav kotari kljoda. I kljoda so pekamberi Allah subhanahu wa ta'ala počastinđaje pekambere sallallahu alejhi ve sellem tol pekamberi. A kad te penola te ne bi ovo pekamberi kao ovdje ne je obično stanovniku kotoro Beno Hašim, kotoro Kurejš. Bi obično manušar, sao manušar kao ovdje. Nego Allah mangljalja dobrom butčer, žalje pekamberi, sa se nem diđali poslanica. Jedino su penola kad tega i sidi sa je manuša, so mangena buderije, pekambere, sa se nem nego Allah je. A kad tega pojasni knjiga, kao je tano budbari greška, znači Сашова чежам која диве исто ајетија вола, пенола ако Аллаха волите, прво помини Аллахе, ако мангене Аллахе, ако Аллаха волите, мене следите, пенола пекамбери сасе. Ако мангене Аллахе, ман морате следине. Па со пенола, па Аллах да Аллах ќе вас волети и грехе вам опраштати. Значи после, ако ту мен mangene Allah'e hem sledinene pekambere sallallahu o Allah da tu men kamangol hem penol tu mare greja ko prostini. U protivno, ako tu na mange Allah'e, a mange pekambere, da li ko to ljubav e Allah'e su? Automatski negacija si tu, znači na netu odija ljubav. So se, ako mangljane Allah'e, morate sledine pekambere sallallahu hem te mange isto je pekambere, znači o Allah tano ko protan. За нека черова е грешка, будбари грешка черова пеко мареалица попуре, ме шунџумко доста мануша, пенена, ја Аллах, ја Ресул Аллах. Ја Аллах, ја Ресул Аллах, хем родена нешто. А кате, а не на кој исто степен, Аллах за воđer, хем Ресул Алейхи селам, која е тани бари грешка. Он на свати ненаква, пази, на не одвада черена, на не намерно, ќе аме џанаја да на не намерно, али си некој да тано бусвесно, ке да черака, пази. Тано бусвесно. Или, например, некој џала родола нешто, ја раб, охатер е Ресулесо, родена, а на родола таро Аллах каза воđer, те си доле таро мусибети, или те бичаро се дали хајр, него пену, ја раб, хатер е Ресулесо, кога череа исто ширка. Череа исто.
Од љубов према Аллаху, од вас родеа ко Аллах завже наваранте мишинере никаса. Аллах иншаллах качероламен со касликувao дивен чавален пазина кога дај пути таро биџан ди пачерола како Не палуни тачка, котора кога хадиси, а олано поглавље кола котори, значи котор обављање нужде, саче жо пекамбер са селем, Тари следеќа тачка мангете пене. следете, значи тај са иншалла со се веќе јам кој ек саати. А мен чера јек хадиси, значи јек дивети џано Јек сати на джера марица чирам буто, чержа марица будери лафики почетак, а чира марица ме би пенава пропорука саме паленге, ке карено два дези ленле сарсвадан, једби кенча чаква авдези киктолке то нури колано ано ахирети. Subhanallah, замисли на кана иктола јек прал, кога исире пердон нура туца марица, сосе туца марица чержан на джарем цидинџан туза. Диси буџене, само прсканена по муј, не. Ако шај ту страи не сар со пенолква, устраим. Значи тов шукародија. Ма те претери не даდა кана. Хем претеривање са неко со черова урила кукупатио дека паш сати на иклео. Од вадана нешка, него това умјерено, ке катовате това шукара, хем те на претерина. Те мангенка чинавака те, али... О папо са Миријам джека те Андре Госто. Selam alaikum rahmetullah berekatuh. Алейкум селам. Валикум селам. Сани, те причавту Hayır нешто. maşallah. А Elhamdülillah. дете почминете дека, дали јан чаче папоту? Na yum pana. Али кога Иншалла кове, иншалла Аллах му ко рахмету. İnşallah. Човетове. Селам алейкум управо. Alaikum selam rahmetullah berekatuh. Maşallah škara. Alhamdulillah Allah te nagradim tu men te dotmen svako hajr. Utmari dava. Allah te delo manušate u koristi nempe, onda kala umdetu lahkam so prenesine na ko ispravno način, ando ispravna šejhija, te šajte koristi nempe, oko vas šajte raken ko dunjalukom ko ahireti. Allahume amin. Амин, обсастоим туда инсто. Allah te nagradim тут. Ако си то диштате до дојнеец, на Не мора, ако си tu Ma nešto ne te znam. ја vače, дишта ја ja disi poruka nešto. Kad te šejh sa objasni dža, znači o hajrudi, znači oko detalija, znači svako hadisi din dža tačke, ko tačke tmen šikar objasni nena mašala, znači svako tačka trudi nenat men to objasni nene, manušenge, Alhamdulillah. kad te tamo sa objasnimo, jedino sve to možda ko najšukar načinu manušate šajte razumineno dova, em te svati neno, možda neko harica ne bolj okva, slabije džanela gađika ne, a onda odvavaš kako romane, harica ne prenesi nena. Дали се пробинаја баш ко романе. ако се те черарица. Дали се Најбаро проблеми ту самен управо. Со амено рома морате, мекава черав ки аменде, косоварија јам амен, аменде и не бучибја, кора не, и не чибала не, и не гаджика не, и не саочибја, и ника не усавршинџепе, например, кој ек чиптовен, стабилно те пенџарила 100%. Te složinem te, ja. Нас те сложини пе, Ма, него те хало 100% ек чип са лафија. Ако дикеа кате бут лафија, например, кола на каја, не саве деталја, а менде бут касно алела деталја, него а мен джа само површински, джа не, на каја само прала ле деталја уек на каја. Ама иншалла кана, Аллах те манга, од праљада ковен сабрлија, мен са те шунено ла деталја, јо чачел ла деталја врединена бут. Врединено, wallahi врединено. Jeste, subhanallah, sad ja. Јади ке ту адизи ке два череја можда да се бучана халјоветар о хадизи на шти кале о и финоче о таро хадизи, али ке да вена одола пунктија таро Хајродин Ахметовиќ субханаллах. Одма халјове у чему се ради. Tako je, džare, ja, jeste subhanallah. Ali tudi kje kovrtano, znači čistoća kovrtani povezimi sa ibadetom, znači. Znači, ovojtani, znači čistoćetani but važno ko islam, subhanallah, znači da zbog svako ibadeti, ako je čistoćena neispravno, nakol ispravno, nijek ibadeti, subhanallah. Znači, abdezitano je vrlo važno tačka ko islam, subhanallah, znači, kaj da svako ibadetikova, znači praktikuje, znači obazljivo samo ko namazi, znači primjer ko namazi, znači. Primjer ako amen na nemen na vdezi, znači obavinaje namazi, on namazi ne prihvatimo, subhanallah. Subhanallah. Katastrofa. Znači na nekova je, ali isto te nadovezini pemo verovanje, znači.
верување исправно акида, значи исправно верување, адези, намази. Значи клат римбуча, лајта не буд битна тачка исто исправно верување сар веруј не, кокова начин веруј не. Така, Али добро, иншала емо долестарка. Тако. Со суѓанена ка те на неја акидско, ко те акида на неја, ка те га ништа, те вачера, ко те на вачера пана, кала тане са Иншала ко вел фиксија време прописи, иншала. Амен, Кога иншала ко покасно, ако магля Allah. Коментана ка тео вјерување, од ова со шунола кана. Со шунола кала тачке, хем верини чачев, челаки пракса одма. А джаре, ја? Одма челаки пракса. Значи на неја, па набе нешта на неква. Не, шунџум, алуман ге кавери, ка чавле одма ки пракса. Шунџум ге ке сунетесе, одма чаваре ки пракса. Хамдулилlah, кавај тану два озорало имани. Иншалlah кова зорале сар. Иншалlah кова за. Иншала. Нешта. Варо два, хајд ништа на не, игаре амен ко пропаст. Ајде ништа на не, игаре ту чаче ко пропаст, игаре. О, Нани шај сире нешто те вачери, Нани. Не, бе, шунавте ме, не рад, шунавте ме. Госто и те ме герат. Нани гостува. Нани го на халилум са писинджа баш о Сафи, на джараф со страчерджам лафи. Нани шајлите вачери, палем таро Сафи со вакерджан. Аша е рати со черджам лафи таро термини Сафа. Ја. Саф. Дубока чисточа, ја, долеси си амен хем... Ја, оке, рати. Ја, долеси си амен свако делок и десни страна, па исто хем и Сафа мерва. Кога пошмини пе исто десни страна. Одолесе вичини пе Сафа хем мерва. Значи, дике исто почетак, тано исто десни страна, прво страна. Кава, джико диатема иши, тар теме да. Етковејаки кјаба ко тавафи исто почминеа десно. Значи, ако те черџапе лафи, те делпе предност, а си десно страна, англедери лево. Алейкум салам. Ја, ка повезина сада, јек дивека повезина са Коране, од си ајете баш карес. Кареша иша на кодијатем. Осман, сумангенте дорен не во хадис или качинава кате иншалlah шати чел. Не ми си навчи јексаатијам, че ми те чера пана, Ден предност на сопхана, само сој теле шај сире нешто те пучен, рече од овака. не ми си навчи по-коросино тај сате, чера мате... Јек хадиси ки чим читина само јек бути, ко се ми ситу сам чи вахтите размисли не дафтар од јаботи. Чим чеа дуј буча ко јек, ондака автоматски субханаллах сам чи први. Ајде, било само предавање телен, ке по шмини пеко почетак, например, шукар шунолапе, али ке да беа кој сати, те пуче 50% джемате со шунџаки почетак, а рица ка мислини пе. Али чим че реа рица кратко, и од ова, а чола ки годи субханаллах, хем амаронијети тан од ова, оманушати чинки пракса да дисо. Нам само шунџам, амена шунџам. На само шунџа, него шунџум, хем чичумки пракса. Ај у едно хем момента имам одла. Валај манге баро част со пела кава субханаллах, хем те навкава цели книга да. Со сена. Барем шајте дивинепе тај са џанен со черџам заедничко е книга черџам. Беби пенавате джан само јек хадизи ангало те бушукар поушно пошмини хем и дова до те, не мора коментари тај сака читире. Телеман ги одеш од уито те вачере. Ја, пошмину те и дова баш јавдесано. Тоа е бушукар хадизи. Мангете вачерале авдие дали со? А вачерем, па се тај сака на кава само од тачки. Океј, само хадизи камо това, а после тај са иншала мека читино Мени препоручинава кале хадисе се саме праленге, те мангле чачете че нешто ки пракса, ондака сараме со черџам ки почетак саре, писинеле колил, хем челе ко удара ко купатило. Англедерте хуле, ано два купатило, читинеја, хем хулеја. А джаб, нака джал, ајде мате претеринава кана, хем това скроза добока те напамтина ништо, месец дана кажалке, 2 месеца кажал, али алхамдулилlah, тринто масек веш кад си долилем, кад чолко двани навика, иншалла. А ква би оволчкарте писини, па кова... Шај бут прајлеем пења џанена на кокупатило, например, о манушна валенте задржини пе бут, хема канатаро хадизи кади кен соседа, пенела џар. Преноси се од Енеса ибн Малика, ради Аллаху ан, да е вјероверник салаллаху алейхи васелем
преносинипе таро Мелик ради Аллаху, таро Енес ибн Мелик ради Аллаху ан, кај пејгамбери салаллаху алейхи ве селем пеја. Kada bi ušao u nužnik, rekao, kada bi kuvela ko kupatilo, bi penela, Allahumme inni a'udhu bike minel hubsi wal habais. To znači penela, gospodaru moj, ja ti se utječem od muških i ženskih džinova. Znači, rodela bi i ne o pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem zaštita taro po gospodari, kada bi kuvela ko čenefi, taro muška, hem taro ženska džinija. A taj sa inšala ko objasnina pana pobuter o hadizi sa kompletno, znači od tačke od lesrem sa. Вала дека кава козум сетинапе акана наџавко детаља хадиси, ако ајтано Селман ен Фариси ке бледете марен лесе мој. Олесе пенол изгледа тумаро постаникот, тумаро ресули, баша маро ресули алейхи пенол си кави тумен изгледа хем кокупатило сарџан. Пенол на само со си кан, си кажаме сарте чистинапе, сарте косапе, сар соте вачерна, сарте кјова. Sa živo, jasno. Баш ама 100% каола кај ај ташка, мате уљако детаља, ама чачетано битно, ако запазинџен праларен која менца стално чачеко кова, старитано повезимо, саве манушаи накала, козум тане интелигентне, субханалlah, сар пошминџате споини јекбу тие дујтона и тринте штартона, та велко два степен, субханалlah, те споини са тересе чачеко исправно ибадетите черела. Odlete na mare ashabija, kola trudinđepe, kola pišinđe, subhanallah. Allah toleranca Луки zadovoljno. пуштадишта као Луки бистрџа. Шај лането теда. Пушлябаш јек тачка, кога на Халилошкар ме мисли да Ама беу пре Луки. дали дешто тачка и не, дали деш јек така на самото авто. На Халило и тачка. Na mare ashabence, inšallah. Ашко рекам. Шукаре паленге те објаснем дуј-трин пути да. Со сена, објаснеот во Лафи, да би тахалолес шукар со мангете. Alhamdulillah, buškar ko kaseđika se na nejasno, da ih tačka ja dišta na nejasno. Alhamdulillah, Тако няма каро kad диџеј ja камера, шека пучел дишта. Селам алейкум, Сухан Сухи. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Бърум, хабиби. Ама ще хабинџапе прави. Na mene mikrofon šaj. Па на шунџовеа, бърум. Na grupe nego da čerava, to će reći da stati nje. Ајде, Треба бисмилла, бърум диџавте селами. Чер Лафи. Salam alaikum. čerlafi. Но да само те шунав, то најдобро да бъдем почимо как ја кој мисле вало како таму ќе право. Ама шунава интересантно ва черена. Allah te nagradim. Allah ti nagradim. Inšala, ustrajno, kad tega pa inšala ka Allah si izvinea ka povek Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam. Алейкум салам. Салам алейкум, Луки. Čime si Luke, канај си садла питања чавален. Чукар тумаро беше бе. Викате Alaikum salam. ано опрасо пенџана не баш учима на кала теме кола. Англедер дујди на ками хадиси, кога пенола Пред 2 години. ва чержандишто черхалали. Инуме ќе умра пред 2 години право. Иншалла Аллах субхана таала ка преминути ибадет ја со јане. Amin, amin. Англедер дуј хадиси кога чержам Лафи. Жини пак ја умра со инан глади беш. Мора да джапали. А джабете да џот да тишеле дали се навеа седа. Не, ака најсјамено целија панжвезде, и си кајде сове коhodнико, и си кајде одморинепе, шајде дике телевизија, шајде бешете фамилија одоте, а ту инана коди со отери со наџала, ту се инан само ибадате се, само ибадети дечере онда на прихватино подова. Мора да джасар туристи, да одморинепе, да дикетке телевизија, со се китуте на нету телевизија мо прал, черман галаля, грам бечера влапи. Аха.
Тут на нету телевизија чере, нашти одморинепете фамилија, ака на исиакала небе отелија, со бешете фамилија одморинепе, дикетке телевизија, каналија и си одори се ке амен деки Европа на недла каналија, шајде дикетка ибадети кад киранепе котри умра, качерет чере пас. Абе, нанија кала те праля, кала тринџена, кала терористија, сојтана кала. Очанке, Османија му, кала Абдулај. Абе, статари каски черже лафиме, ништа не разумиđu. Окова прво пути, са разумиđu. Ама кова путича, че, ништа не разумиđu. Со се докамен чера лафи ту челјат ке дисо да теко. Нана чела, валлај, билај, валлај, хапке со вол, о телефон англиманде, хем само шунатке. Само мангат гранапе ко Абдези со ова черджен, дикмена и тловапко три тема, шукар тема челена, валлај, билај, шукар челена. Него мангат гранапе ко му прал ко Османијарица. Дали Османи, вачеджа, ја Османи. Вачеджа, када капинена са окола, сајчинопе, када чере Абдези, ем капинена... Окапке котора Абдези. Окапке котора Абдези, вачери сар капинена до бока, одла сајчинопе, лошно бучаат. Перено греја. Машал. Објаснинџан котро му и со перена, котро... Аман интересинија кана, перон мандар котри чор. Дема кава објаснение, и сима чепи деđана, валлај биле. Шукар објаснинџан, сад, ди котро му и котро коа, ама чон манги ки чор, хем капини котри чор. Океј, акана. Деми ми чор. Океј. И чор, кај припадини, кај бешол и чор? Ке мануше со лице, кај ка бешол? Па то, о манушке тол по лице, перолано лице дова. И чор, хем, значи, од ова итано јек дел. Машала Осман. Не и чор посебно, која посебно? Шуна кава машала одма. Машала, А кара Осман. ке напе туа и сима бути се ме планета на нема, кала ме малакета небе. Ценати со нанеле чор. Кана, Абдула тут пучава кана. Со се контролице, сој си амен дишта лошно контролице. Ако ова чера контролмуши... Дикеа свашто бе нуредино, доле лицеа са дикеа, драго. На тој лицеа на дикеа, ту дикеа ченцар, туа чере му Си е... ту јачај, си ту муј, дикеа вачереја. Чамин манер возин матун. Тоа навли Абдула. Па му правда кава со черела. Абе, на немаре малако, бе, нашто на немаре малако, фрделе. Чуна Абдула кана. Манца чере лафи? О, ја, а па касанава ката Абдула, никак. Не мисли на Османија чере лафи. На. Меме пралена задинава, тоа и сима бути. Ајде, која Османи објаснинџа шукаре. Када тоето му и хемикова, састо вачерџан лошно и кале одла греја, срвачеро подла... Харами. Подоснипе. Ама ман интересинја гана тут пучава Абдула. О лице. Со значење о лице, хајде кана манго лице, аке, например, мочекат. Тоа мочекат, со качеру мочекат. Мочекат педоки сежда само, ништа више. Хаджи, то чекат на греши, ама то... Хаджија да черџама. Хајде ме да ступан Аллах. Аке ме флелаш, не нали, ака ван ги манде пераволма, па ни манде кој со вачери. ме воздавато. Мејум халифа шео. Хем ту наштите пераве мочини. Дејани војска. Ма капетане се кава че друже десетара. Нуки, Црманга Алади. Чичам питање, Аџичеро одговор. На мангате перавема ту. На пераџату. Војска те вачерето, друже десетара омануш капетани, на. Шун, ке качвети слика кавичинату халифа. Нејума кавабету. На јанту доа, ту проминету. Ајде малако. Очанке пенџарол ма... Бешати. Ама аша кана Бизнак лескро. Каса черава мелапе кана сервере. Халифа, шео. Бујрум, бисмиле. Пуштунту... Наштите дав одговор сад објадни кава. Шукаре, котру муј, олошни пепер велкова. Ака на ман интересини че пучапту, балдај биле на заебина пака, на? Джане, ајгара, каму кала ко краја, се шукар програми черена. Нејум задоволно туме да само котру кала со на не Приштинаке на интересином, ма не геич, поготово, хич. Ленго лапи со прдела джико јек ленго лапи, со прдела лапи, ака теме на чављани джепа ми му кавли ко краја. А кала ме праља со вачерена прихватина. Абдула, Нана, дава одговор на маре малако исто, шун маја прихвати џајма.
Ha? Аз ма, пошто јам тоа маре малако исто, само прала на пенџаренту. Dobro. Ако јам прал ме праленцар, манта да јам прал. Allah te Ја не треба nagradi. чери охатари, попаро охатари, се јек чипсу пордела. Mašallah. Шукарте ме и ситу мен ме пучапту, ака на... Алейкум селам, прале крем. Дете прале се креме се селами га и черно. Бе, ставо прал, бе, прал, само чамика да ви чинул туко телефони, а на само џардемо топе преко публике. Муке ка на кала. Те мотавке дисто. То прало е креми бичалджаје поклон по алиманде ме бистержум те давту. Пале ту, пале путуте деша да му дарема, нас. Ми нарачинав тут, рачинав Османе, хајде ка на муке на кала буча. Динџумле ме прале се селами, теле, динџам. Чаче пучава, кана одбино пучава, шукар објаснинџен, валај билај, објаснинен ко тачке, ко кова, козом џанена. Козом на џанено, ала као простини. Се наштидово нико учимо. Од ова со џана, со циклова, од ова мотова. Tamo. Хамдурила. Ага на ман интересини манге о лице. Дико прало објаснинџа котро муј, котро кана, котро кова со се канентар шунеа, олошно буча, када чере авдези, например, капињо до таре, пордеа са лошни песо шунџан, котро муј са сова чержан. Ага на мани чери истине интересини мо лице. Се дик мега джикане ба чержа, очамири кој клапи шунџуми точка, ба чержа, амена ни Приштина, бут лапи коа, чами туџане, аме дан данас черава котро тикни песар бијандинум џија кана пана гаджикане черава лапи. Слушај, тоа е изузетак, доресе, а мен... На, кана, мани интересини ма о лице на неле важност е на кеа мује васте канентроко, него лице. Лице значи о облик. Шарите мо тој манга кана котро мочека таке капини, котро мочекат, котри мичот плоп пероло окап. Шај да објасни манга, интересини ма валај биле, на не сој пучи бе дишта, на џанам ниме, тупан Аллах. Шуна ка нас кава черавче. O manush grešini hem svesno, hem nesvesno. Hem o manush na grešini ka неја од вас ту сум ака нас од вас сарсто черџан пример ја чаја тачно ја каја дикео харами вас теја черео харами али о харами тано комплетно харами е ака на било котар тарото тело какапини о хадизи делату било котар какапини значи е капка пани одоле капка косеја е харами или костоло харами. Дали тано два лице, дали тано два вас, дали тано два чор, нема везе. Значи, колко тарготка капини и капка, ту алако села ту тариек харам. Опешто му фал Абдула, ака на мека бешаманга никада, каmu каманго ту цело дивес, чао греја, пердо греја сима е. Мора ниетеа те череа Па без. ниетеа, куава гледер черава ниетите на џовам, саме грејате коса. Кандема ман, шех, те кандема ман ке кадул бршим, те бешетело бршим, кукуди ке кадул паре. Нани, Ама кад пероли кукудија. Пероли кукуди. Кет грминен ке кукуди. На, овен са степ талален, валај буц види нопе, ама кана сова черџен и точка шу наптумен цело време. На сама менде шуна кава, со черена кала праля лапи, он козум читинена, козум џанена, добуке објаснен, ко мангол делил пример, неклел. Ама ако шуне, барем де череле ки пракс, карва чержо пралоча, Милием, Османием, Абдулаи, шунаптумен цело време, ако веќе шунеа јек дишта лапи, барем черле ки пракса, а на само, а катар де хула, катар де клок, после ко краја, абе шукар черже лапи. Во почу кар черже, ама мена черава дија пракса со черже опраља. Ама и мити да качела кана, нуки, валај, туџане... Ушу каче на лапи, черен мангарала и арица, џане со се. Амин џанар да ту ситу чеку. Инспирација динџуме публика ке дикави Мореди, Олате награден тот. Јек прала писинџада на неверодостојно кога пралален, аки ја книга, аки јата ни 2 сахиха беше номбре. Значи, свако лафи со ракеа те беше лако Бухарија Муслим. Ништа на не додаимо. И си окола сој додаиме нешто, али тано са сахих, са веродостојно. Али ага на туке вачера парем но редимо право. Ту џане амен јам рома, јаме мискин ко џандива, бут јаме чороле ко џандива мен. Амен га ло јекир михали, ано двајт михали шај, субханала, 2% шај лелам лестар амен. Ништа буде на лелам таро. Ама кана елхамдулилlah ла естер, ало ки аменде
знање шајте пенавтаро баре учењакја, хем елхамдулилlah амен мора јам обавеза, значи те преносина јек бути шукарамаре праленге. Ама asta te puceava care prale soy daif ova kana hulio na jano sostar ceralaf. Ja, me misli navado plana i ne Значи со перена агресија, на не да ифмо, прака бичалав кога диси кај бешол, да? Бешол. Нани, не јек прал да со писинџа точка само туме на пратинџен шај, kada će tinđa o Prad Osmani o Adizi pa posle o Abdullahi, pisinđa akava na bešoda ko Kurani. Pa Kurani ima četinaja, men četinaja Hadizija. Doba, ne problemi, na. On ja poklal šaj. Nego mangadeva čeravo rukopise prade so pisinđa. Ja, tamam, ali odla pralja mora to ven svesna sojtane teleki publika. Da men na koristinaja o ajete ela eserengo koristinaja Hadizija. Na, razumino to pral, ама ме мангав да објаснам ленге пана латина градинтот. Харица сарвачо подова објаснење пошкар. А кала праля читине на Дизи, ме јум ленцар, со читине на шунавален цело време. Чачена неко трокурани. Ама ако вачере пратинави праксе Мухамедеси салаллаху веселам, мора да прихватине акавада. Се дика мен джанаменге ко Курани, и ситу мештар, парсием готто, дилан абдеси. Ама ако пратинеот сунети да е пекамберец со Мухамед салаллаху веселим, значи ситу мено те. Башо кана. Selam ya Palese Azizese, ako mangla Nikol bismillah, не проблем. Почаво кучол котар сијан цело време Осман пенава марома халак ровна маре малако само акавана не о Абдулај. Арбена јум. Наоко три тумала, на неко три моравска, него далматинско кот. Ама исто Приштина, у Суинџамле, у Ло Суинџамле. Приштинско тано само ко три јавер малата. Месиум мешимо. Екваша Катар. Нек че не мангалаля кала праля сова чежум акава прал сухат. Че мангалали со вачежумтке баш умра му прал се а 200 дикундишта ко Facebook. Валена не маге шукаре. Ако амен джаменге ко одмор ме каджаменге ко Дубај ки Туркија кова. Амен на џани умра хемано ано хаџ дечера де биова амен ко летовање. Амен джа дечера менге амен и обраде Алајси со вачери ко Куран и обавити хаџ и умру. Аллах ради. А џали му то. Акана. Abdimeşu navo video akateşe de beşete familya de odmorine pu de şirin tuminge lapi muhabbeti de diken tuminge televizija neve kanalja isi socia mena ne amen kanalja katani Evropa yani Kosova ili bilo kaj dova mora međade dikam televizija. Bo men džavo voli de čeramo i badeti prema loana na džab televizija ke be Osman be čerman galari me mokro. Nuki svako džanola podnijeti na jam jek puti amenca, znači jam ne buderi puti, alhamdulillah, dikhan sari ostanje, džaneja, sari, barem amen sari jam. Navačerav ja verendar na interesina. Na interesinima. Navačerani amen da ja verendar, navana da. Dikhan hijan amenca duj puti, alhamdulillah, inšallah kao ja er puti da. Dikhan sari amen, kola su čerena, na interesina me, svako bakrom lajpe prepresta. Znači, ko kačero škar delja, kačerol pese, načerola ne amenge. Ama manga de objašnjave pralenge. Me jum sigurno, so cao pralja, mada kana dulava, na interesinima javer nacije, ameno romasova čera. Svako ko džal ko tan elaeso, džal baši do obradinila od ova so pečrola ko panšto šarti, obavitu hađ Znači obdžala dečerol po hađ ja i umra. Niko na džal sar turisti. Sar turisti džalpe se kaje. Tu men džane na kokoro. A men pobuder bešljam kotro džamije, se dženama na oteli da bešam. O suka džava na oteli. Šta je dželjum duj 10 minuti od morinđum 5 sati, duj majt. Po pobuder se ovi ne oke vallaj, ake javno koća. Ke prelese, ke čang, ke si čang, su čuman ga do tani džamije. Od morinđum 5-3 sati, opral na mordinđa, šaj ko činđalje se opral, dali nas ođana ovo. Aga na isitu me kaj dečeren masaža da. A, diktu mo doada, aga na sitin jumpe, ko mangol masaža da, šaj dečeren. A, če me prala. Džara di Allaha. Mo pral, i garele dari po. Eyvallah.
Ту чачена качиема колошно те беша. Мена джаво дори ни отелесе, ни хајбасе, ни пибасе, ни коле. Ама, ту мен су игаре, например, ака на кој игари, не интереси нима, мене игарава, мен им само сар предузимачи, а и си имаме мануша со черена манге бути. Он игарена, обезбини ненге кај десовен шукаре, хај бе си, пи бе шука. Телевизија, кока ти котке телевизија бодори. Но ки, шун те пале. Ще само кратко нешто. Вачер. Ме numne Farukostaj Çavea. Na klumte penaltke šukar, me više beslunki džamija nego su penaka hoteli. Samo ih pitanje počatku. Tu kako kotari nam crni laviti, nam rošli. Mejum Kotri Leskovac, mejum Hođa Halifa. Akvaita na maro mahalakro. A čaka na Muhammed, tu čerola lapi da li manta čerola. Ašta. Nam rošavac što sam. Na me Gilanskoju. Ašta tu baš akala armonika nam, değil mi? A name desi başalavi ne a çamini başalavi. Siminajka baš alđakava. Šuma, tu džanava tu rošavačko nam, što sam jednom u rošavačko džamutro. Vallahi şu suhana kate, kozdom cene pratine. Vallahi na pencere mani ni 1 centimetri na pencere. Je kralj počela penela. Od veri Gilansko sotuke. O, tu Gilansko diametro. O. Mejum unuko je Dalijango, Dalija su unuko. Da li ja sam nuko? Canela kana koyo Dalija. Cana ukleta pala. Mejum nengu unuko. Kana Dalinon muzičari, a na on saka sapeo. Ако шај само те одговори на кој питање, иншалла, кале харесете лепучля, шали нешто те пучав, сар валяни те да мангипе, а со јек прал. Дема 1000 евро ме камангав ту волем Едноставно мокал валяните мангеле само ради Аллаха, те би чинеле кошукар, хем те одвратинеле таролошно. Значи од овај манги пе мокал. Добро, манги бе да валjan се повакти. Те ја старо два поверење кој е право. Браво. Опис ја јек прал, значи прале мангелопе Аллаха ради. Radio Allah mangele. Amen janaya ki početak pa će žuma disi ka jek pral jelote posjetino je prale pa Allah spantara bichalo je meriko. Hem počulale kaj jaja da li si tu ne samo korist dunja luško ili nešto jeste. Pa na pa penula radi Allaha mangavale penol. Obavestini to Allah za ođe mangola tu sartule akale se mangi. Ali akva ljubav mora da se stekne. Jela gdje morate pena. Hem nanesote lađate garava i si sa bud fals prala. Morate vate rakja buti. Angli tute tano bušukar, pa li tuto hanulat ke rupa odma. Ali oroba lajso obdarala te će rakja buti. Znači, ako mange svojstva taro munafike hovavi. Znači, čerola pe angli tute šukar, samo sa cidola petutar, sarcoala spantara spomini ko Kur'ani, penola Kada bešena e vjernikonca penona meni jam tua, samo se cine nabec ide perendar. Znači, matova mene savke. Nego, večeram po kraju, čavari na vas pa pratim po svako kraju. Ja i sini, opral pisini i silje savke praljav dije. I si. I tije savke praljav dije, so mangena pe Allah radi. Me jum svedoko anglotumen, deci kozom jen pinda dženeja kate, jen alhamdulillah kla pralja dženeja kate, a mena kale pralenca su kvava kate Andre, мангамен че само Аллаха ради. Хем валлахи џанено пралена валя ништо треба чераме мислинаво. Аллах те мангол тут мукал. Аллах те мангол туда. На мене мангал то Абдула биче мангил. Вчера клафи баш окова со пушлео прав. Те биџанеа чаче дали од два прал со пенеле се мангав тут. Хем манголма со пенол манге. Ади черте овеко да ек мусибети, Hem kad ikele so mangi pedali čače dalena. Tako je. Oprav praleken mangola hem ko lošno, hem ko šukar. Bravo. Mada povol tiro rođeno prav. Pazin, čera lafi, taro pralipeo Allah so vičina men sa pralaki vjera. Ama opravo čačutno, ili čačutno prav, ili kod dini, ovke dikoltu ano najlošno, ovka dikoltu pomožinitu. Ке кади колтано шукара, исто кади колту поможинту. Значи на ерини пепике уtarnika. И сиамен праля
доста дик менава черава лошно, кара муку лошни пейси лошни. Ама иси им прала искрене, валлахи иси маш кара мене прала искрене. Дека дикелне ко најзори на муколатут. На муколатут. Било сарка и калилту дан ден цар, барем джанон на мукратут код два мусибети со ракат. Значи мате чера мен увек лафи таро лошно, али ти дикај да иси им Си о ајети ко Кур'ани бути важно те кохалола o ajeti, u stvari koka šunela ajeti odmah kahaljoli i definicija olesiri. O Allah ket penela ko Kur'ani većina men muslimanja. A kada penela te mangamen, na penlamđe muslimanja. Muminja penela. Nego mukminja, inel mukmininel ihva. Hemča či pase o mukminja, o pravovjernikja, ta ne pralja. Tu и сите муслимања са одоборко акија дуњаја, али дикена те користиненту, те шај штета те навединенче, те черенту катастрофа, али кога дикео кола мукминја каса ту дружинејату чаче, колата не богобојазна, коленца переја ки сеџда, онда адаленца о Аллах черела ту праља. Хемо доленџе пенела, чачи паса он тане тумаре праља. Сосеме помиѓу шукар почлано, Аллах те наведин. Шукар пушла право. Сосеме помиѓу макала, хајде мате дика увек ко негативност ко ислам. Хајде ти дика да исием позитивно, да иси халя позитивно. Ако амен дикам увек ко негативно, онда камен калами ги деотаро негативно. Као амен да исто сарленде. Алове? Хајде ти дика увек ко позитивно, па баре ако наштинџам това долендар те покушина те вау колендар. Те покушина баре. Jer ako amen uvek čerđam taro negativne manuša, onda čači pase amen kalao negativne bučaka čivaki praks. Ali ako amen čerđam lafi taro pozitivne buča, ša je give kavaki godi, ša amen ja mi kol dolendar so na mangaje ke manuše. Čera amen da mangaje amen. Halove uvek mate di kao uvek isi prala isi, ama ša amen ja mi kol dolendar. Dani, pošto ti ne lafi, objasnim isto prave se kakva komentari padu nosu visinđa. Se džanabo prdula mange, vačiri blokirin džumle. Interesantno komentari. Na, vačiri mange so blokirin džumle, a blokirin džumle me... Pravle, mam grevo. A čakana, ako me blokirin aptabdula, tu dali šaj čiti nema, dali me šaj čiti naptu. Na, šaj grešijan, šaj pogrešno prale blokirijan, pravli. Na, razumi, nema tu so vačira. Ako me tu blokirin ap, dali tu šaj de dikema više, ja me tu de šunap. Nađanava me, Našti. Ako dik me čiti navne, me šaj de pisinava kanalja, na ne blokirimo znači kima. Nađanavodova, ali di su što pitanje postavljaju. Dali o Kuranlije spadinena kodova pralipe. Nani tu delo zbjekove. Akava pitanje tano hari zenzibil, sad plna podova osetljivo pitanje kova možda koamari programa nakapa suini, jer amen kuđama ka tete čera hairi. Te većina je pralen ko Kur'ani, hem ko suneti. A na verčane, odja ljubav baš te širina, jer dovoljno i si fitne avri kola većine manušenki zabluda. A men jam baš odola kontratar odola, kola većine manušenko hairi, kola većine ko Kur'ani, ko suneti, kola većine ko učenjakija, te šuneno učenjakija sova čerena, te lao lingero mišljenji, praksa tela, te sledina ispravna marodini. Jer me misinava kao pral so pisijao haliloma sova čerđum, hem ne morate džavko detalja kana dali... Abdullah, mori naftu ka Allah sanal, dosta više, jer amen hulinđam tečera taro čistoća, tarav dezikova, pošminđam, cilinđam i temasa. Kovel fitna. Cilinđam i temasa, znači kad ću vas arso čiram, inšala taj sa, koja naba lajso palem isto taro eftaka, nastavi namari tema, samo tari knjiga čera lafi, Allah te dotumen svako hajri me prala, inšala od vas šunđen, kol tu menge sar dokaz tu mene da čerđalne radi Allaha, em kove nagradimo ko sudno diveka i kjodo nuro pitute sa čitinđamo kola. Nema veze palja pučena, men kratko što odgovori, nama na nemari tema od ja, razumijem. Nema tema, a meni ja manušakola sledineno Kur'ani o sunneti hem i sijamen, hamdulillah, amen ustrajnaja koja dova hem odvajta na marostav. Šamil, den selame palenge hem... Pučavti klova, meke i klova, ka pučavti me sama kojem ki klova. Hajde, bismillah. Je me džanav kad se pisinope manke.
Aga me tu menge jednostavno kuća vijek pitanje satu mena kate su je. Ako me kod hadizija prihvatina samo pan štačke, pa hadizija prihvatina. Da li me jum grešniku? To problemi tamo. Ako me prihvatinava, o abdezi desiklova mange, sovalende čera ko namazi, sovalende sarde kluldina, sarde čera odla prihvatinava. Ако прихватинија, калака прихватинин чалем окола вер. Na prihvatinava kola, na mangam te prihvatina primer. Иншалла. Primer, najumni muslimani, Панове ма правен фитна кана на праџама дали се napravalo fitna napravalo. Tu ja Čere nisam tu muslimani. Lapiću kartema pravđen kod abdezi. Šunte pare. Kapa blokiri nav sad mare mikrofonja više. Dosta. Ajde selam alejkum, ikli Majko, šun. Svako akava детали со читинџамне, значи преноси нова пред најзорало ланцокова и силе. Значи, иншалла Аллах спантара кано течани пракса сакава, конашти кавалане сарица време, ама лаесе изинеа, овола са, джика се шај паре, джика се харица веча и чичани пракса, али амента јамудла само со преносина, ништа амента начера лафи, кока прихвитинол Аллах спантара иншалла ко судно дивека чероле се сар нуро два, ем сар доказ да слединџа ресуляри серам, ко на иншалла качера довате по прајно повда. Серам алейкум ме кила сар Selam aleyküm. Sen yenge akaşınam inşallah. Selam alejkum. Keren Allah'a ako grešinđam dišta, Halal. a de čeren Allah içeren de na manisim Allah eftara de. Same Allah halal inşallah. Selam inşallah. Alaikum selam same pralenge. Inşallah ka kod jitaj sa inşallah. Hadi selam alaikum.